ngicela uqale izinto engagcinile uzobona ushembe uNkulunkulu Anazaretha ubukhosi bakaShavi buqhamuka eCongo eDRC Congo eWest Africa ubukhosi laphola kanje abantu bakithi kaShazi babehlala ehlathini benza imithi eyinkulungwane bekwazi ukungena emanzini baphume nenyoka nengwenya iphila baphinde bekwazi ukuzingela ibhubesi babe nalephila ngisho ingwe asikho isilwane sesiyingozi kubona zonke laba yona ziphila bahambe bebole eqiwini basabelungu basebesinike itifikethi sobukhosi umanje ubukhosi bakithi kaShazi busakhona eCongo inkosi yakaShazi uhlalo wamakhosi eAfrika jikelele ikhona eCongo sase siyasuka ke eCongo sesiza la eSouth Africa kwaZulu Natal eStenga kaDukuza inkosi yakithi ke yathi ifika ngelizwe inkosi uManyono wayesezwile uShaka Zulu ukuthi unenkosi yakaShazi enamandla so uShaka bengafuni isithiwa khona umuntu onamandla ngaphezulu kwakhe so kuthe ngelinye ilanga kwakunomcimbi eStenga kaDukuza kunomcimbi owenziwe inkosi yakithi uManyono wase uShaka ethumela amabuso akhe ukuthi akayobheka lapha emcimbini ukuthi kuhamba kanjani mefika amabuso aShaka afike abona inkosi yakithi igqoka imvunulo enhle asuka amabuso kaShaka ahamba utshela uShaka ukuthi ngibona inkosi yakaShaka igqoka imvunulo enhle wethe uShaka ambaneke nitshele ngiphe ayingiboneke imvunulo yakhe so sefuna uShaka ukuphetha lamandla thiwa khona afika amabuso atshela inkosi yakithi uShaka umboneke imvunulo inkosi yakithi ayinenkani kakhulu inkosi yakithi yatshela amabuso ukuthi ngeke mina ngikwazi ukukhipha ingwenya emanzini ngikwazi ukubamba ingwenya ngikwazi ukubamba ibhubesi liphila mase ngizobele umuntu mina ngisabe ninsizwa so asaso amabuso otshela uShaka ukuthi inkosi yakaShazi ifike yathi wathi uShaka bayitshela ntambama ngiyihlasela so inkosi yakithi yayisibiza wonke amashaza amabombo ayisithi inkosi yakithi abiza imbizo ngalusuku lomcimbi ayisithi inkosi yakithi mabombo uShaka Zulu uzohlasela la ngoba mina angisakwazi ukuhamba angisaboni emehlweni ngicela ukuthi ningibalele kulowa round loya mase ngiyangishisa nampela inkosi esibavela round bayishisa yabo umlotha uShaka wathi efika inkosi yakithi ethi umlotha wase uShaka esejaha indodana yenkosi indala okuthiwa umthukuthile wayijaha wazibeka eshabeni empungwane sothi uShaka badukela nawo uShaka ubesubuyele emuva yathi inkosi yakithi isibeka inkosi yathi ifika empungwane yafika ubukhosi abuka afika beyinkosi nakhona yahlala ngokuthi kwaniziphe eningi kakhulu yayisibeka undunankulu ukuthi ayigadele isizwe sobaba omkhulu yahamba inkosi yakithi asiya emzimkhulu nakhona afike ubukhosi bongeke aphinde abe yinkosi nakhona ngokuthi umuntu okwanezimpi yase isiyashiya futhi ayisiya kaBombo ehlala inkosi indlu ekhona njengamanje wase eyakhothama umphumuthini wase ngena inkosi ukhulu kaBombo ehlala khona amandla ehlala inkosi ufika nakhona ubukhosi abuko waphinde wabe inkosi nakhona mifika inkosi yakithi kaBombo yafika nje kwaba nenkinga enkulu kakhulu wathi ngo-1913 wasefika uBombela umqalo wendlela mefika uBombela kaBombo baguqa bonke abantu endwayelo umaqhamuka uShembe nathi uqhamuka uShembe abantu bayaguqela ngabe uNazaretha ngabo loNazaretha kuyazenzakalela nje ngoba uShembe akafani nabanye abantu uShembe uNkulunkulu
babhuqa abantu inkosi akithi wangayiphatha kahle lokho athi inkosi akithi hawu kwakuqela umuntu ofana nabo kodwa mina ngiyawunama ngiguqela uma qhamuka mina maNazaretha lethi inkinga ngoba umuntu ongayoNazaretha uthi ushembe umuntu so nenkosi yakithi nayo yayibonile yathi ushembe umuntu naye ushembe wayesefike enkosini yakithi wathi ubone iplaza uzowakho ubuhlobo abanye bazwane ngenkulumo yathi inkosi yakithi silayitha inqawe eduze kwakho umqalo wendlela kodwa ngimlanje umshumayezi nawe la ushembe ebesondeni kakhulu inkosi yakithi kodwa ibhema inqawe ayisamatha uthela umqalo wendlela 1913 wathi umqalo wendlela ebuka isandla sasokudla wathi ubukhosi bakabombo ngibona kuphela kuyokuba isiqiniso esihlanu uma ngiqeda manje kwaphela into embili inkosi yakithi ayisibizwa abelungu emzinto basabelungu futhi bakashazi buphelile yathi inkosi yakithi yabuza belungu yenzeke ngaphelanga ngalutho futhi bakashazi buphelile engizambuza uManazelo ukuthi ushembe ningakangeki kuyena ngoba ungasuka ngabona umhlanje isonto thola ukuthi kwensimbi ngolesihlanu weekend awesebenzi uthi umhlungu ubuyele emsebenzini ngathi umlungu lo afayad athi umlungu lo yaxoxa umsebenzi uphilile awungenzeni ngoba wena khona into ayenza ngoshembe wrong so maNazaretha ke konke nikwenzani bheke ukuthi nithini nenzanga nasikhathini ngoba ushembe ukhona yonke indawo namanje njengoba ukhona usongayegoli ushembe ukhona usungaphesheya ushembe ukhona so konke esikwenzayo sicabangele okhokho bethu abangasekho ngoba uma senziwe ezimbi sivimbela bona so maNazaretha ke baphela ukukhosi bakabombo abantu abana baba amakhosi badlula bonke emhlabeni ukhosi bungabuyi baya koMarubek iPitoli ikhokhola abameli lutho ukhosi ubuye ngoba isikhathi asho uNkulunkulu ubombeza singakafiki ubona ukhosi bangabuye ku-2009 ahamba amabomba ayenkosini uThixo ayocela intethelo baphatha inkomo ezimbuzi uThixo lakhipha isibusiso 2016 babuya ukhosi bakabombo kodwa bubuya bayatengezela bubuya futhi ubaba ongizalayo sihambe kakhulu nya futhi basephila ngokudunguzela ngaleso sikhathi maNazaretha ngihlalela eMlazi kaChiwo 7 ngizalele eMlazi ngazalela eMshiyeni impilo yami nje ngiqhamuke emakhaya ngo-2018 impilo yami nje yaseMlazi ngasikhathi ngihlalela eMlazi babuye ukhosi ubaba ke nawe ehlala eMlazi baba wami emakhaya akhe khona ngihlalela eMlazi mina ngenzela into zami ngoba ngangasonto ubaba esemdala kakhulu ubaba ke wayesebhalela umnyango wakhosa umnyango wezamela amakhosi wayesethi ayingeke ufuna ukuresigna awasekha manje so ufuna ukubeka mina esaphila into eyenzeka ke umnyango ufune iproof incwadi evela kodokotela ngempela awasekho ngempela namandla Salindani incwadi ayilutho 2016 kwathi ngo 2023 man 2022 no 2021 uFebruary
mina ngakhetha inkosi amaNazaretha. Khetha inkosi amaNazaretha February, March, April, May. Kwase kufika umshana wakashazi oqhamuka endlini. Ufika uhamba nomkhokheli nomshumayeli nomunye usisi wakashazi engingazimazi phela abanye ngabantu. Lo sisi lo umshana wakashazi uhamba ngenduku. Uyakhala mina embele. Akukade ngifuna ukuthi bakashazi ngicela ukuthoma namhlanje. Lo sisi lahamba naye usazana naye akhulume nami ngibele ngibize ubaba umama abafowethu nodadewethu nabashana ababili. Mina ke angibalelani lapha umshana ngicela umuntu wasekhaya. Ababiza abahlalela balalela. Uthi lo mshana wakashazi nibona ngihamba ngenduku. Ngabe ngane emoto u2019 March alale ICU amasonto amathathu. Ngifuna ngemshini. Wafika umndeni wami owabizwa esibhedlela ukuthi senze njani ngoba imshini yakhifa ukuthula kwami. Wathi umndeni cha umshini engakhishwa. Nje ushembe uNkulunkulu Nazareth. Ngaleso sikhathi kwafika uThixo. Lathi uThixo Nkosazana, uma uphuma lesibhedlela adaba umshebe uNkulunkulu, lo muntu okhona ngawo se-ICU maNazaretha uphefumula ngemshini. Abomndeni manqazi umshini ukuthi ukhishwe. Ngakhathi uThixo lufika luthi uma uphuma lesibhedlela isho ukuthini lo? Isho ukuthi ususindile. Okay. Uma uphuma lesibhedlela ngicela uye ebuhleni onyazini ucela into ephelele. Ngokulele esibhedlela oshade bona dinga nemoto. Wathi ngisho abakhwenyana bajika egcikeni esangweni ngoba oshembe badiniwe abageziwe. Ukhokho wakho wafela ugombela ngamatha oshembe bangagezwa. Manazaretha kuyinto enkulu ukuthi ufike unyazi ikubuza inkulu wena kunzima ukukhuluma noshembe futhi mama. Kodwa kuyinto enkulu ukuthi ushembe akubuze ukuthi kwenzakalani kwawenze njani. Inhlanhla leyo. Kunzima ukukhuluma nonyazi. Bese unyazi hayi. Nangempela alulameke hayi lapha ebuhleni unyazini. Mefika unyazini belinika akasho lutho. Base lithi unyazi wenkosazana uzoyimela yini lamacala amangaka amakhulu kakhulu. Ushembe akawadla manje umuntu. Wayesethi ushembe ayibona ukuthi enza njani. Ngikhuluma ngo-2021. Bona senza njani. So esintombazana naye ngizohamba kuhlala phansi nomndeni wami. Ngidingide ukuthi sizoyenza njani. Yangasho enkosini ukuthi uyini azoyenza. Umshana ke afike ekhaya achaze ukuthi hayi ucabanga ukuthi athenge inkomo ezo5 imbuzi ezo5 zokuyogeza boshembe ngoba manje inkosi yakithi yenza ngo-1918 kodwa 103 ago iyabuya futhi izoshayela. Engizama ukusho ukuthi maNazaretha njengoba siphila lo mhlaba singakwenza ukubi ngoshembe kodwa ushembe angawenzi lutho wena. Ushembe abelasho ubisi izulane sakho. Ushembe njalo maNazaretha ungalindeli ukuthi waphela nawuthatha uchance angeke ukuthi leshisa ngesabatha manje uziwami kohlambuluka uzongiyeka ushembe
ake udlule emhlabeni ayeke ingane yakho futhi umzukulu wakho umshumayeli asala hlophekela uqale phansi manje ubuye uzothatha amacala owazi emhlabeni so uShembe Nazaretha lingadlaleli kuyena Soze umshana awuthenga inkomo ezo5 nembuzi ezo5 dokugeza bonke oShembe njengoba efike ekhaya ufika kumini mina ngiyinkosi ngokumndeni nongaka Nazaretha ngoba sisalindele incwadi yazisobaba ukuthi amandla asenawo kwathi ngoJuni aqoliswa kwenza umcimbi nje esizweni mhlawumbe ngibona uGqosi inkosi ukwenzakala ngaqolisa ke esizweni kaBombo abeke ngaphelela nje kodwa ngabhabhatisa kodwa ngiyinhlelo zobhabhatisa ngalokhuza ngaqoka ngaphelela ngoJuni inkinga ebhekene nayo manje asikwazi ukuhambisa lezi zilwane kubaba ebuhlini inkinga ingoba izwe lalivalwa njalo kuthiwa nje akumele inkomo ukuthi ihambe amakhilomitha amangaka lalivaleki izwe ekhathi sonza njani manje kanti ubaba ngo-October 10 uzofika eMthwalume so umusuka kaBombo eMthwalume kodwa umusuka kaBombo uyela kakhona khona ubaba I think u20 minutes ngemali so ngokuthi inkomo ayikwazi ingene emsamo ngase ke izimbuzi zonke zo5 ngayimaka ukuthi le lekaBombela le yenyanga yezulu le inkosi la ngayimanga nje zonke so uma ngithatha imbuzi ngemsamo ngoba impepho ngasengiyi ayithile ngibike emsamo ngizungazile ukuguqa nje imbuzi abela guqa qala ayiqala manje ngakwenzakala manje bakikize ekhaya ngaphakathi endlini ngakhuluma ngoba phela ngikhuluma noNkosi ukhulu ukuthi ngizothetha amacala awenza ngathatha ke imbuzi yesibili enkosini lakhe nayi imbuzi avela iguqela futhi newesithathu neyesine neyehlanu zaguqa zonke imbuzi ngisuka la ekhaya ngithatha imbuzi ngifaka evenini ngisemthwalume nenkomo siyakubaba vele yonke into soyenza isivunyiwe emazulwini mengifika eMthwalume ngifika lapha ubaba uhleli phansi banikela abantu inkomo nezimbuzi Nkosi bese fika mina nalazuni yazi maselikhuluma lo asathi umbhobho lasukuma Nazaretha kanti hleli phansi sonke lasukuma lathi Nazaretha kodwa sonke sithule manje phela uShembe uma ethatha umbhobho kanje ufike siqedile yazi nekuthula wathi ngicela imthule Nazaretha thina boShembe salithethelela kaShazi konke okhanyayo konke umnyama kukhanye inkosi ukuthi izindaba ezifanele sakho nogogo bakho kwawumhla 10 October 2021 hayi umsombuluko ekuseni kabele ngahamba imoto engabi khona ngibele ipeyili ngabuyela emlando ngathi ndule athasithi angena ucingo ngifonelwa omunye ubani ohlala umndeni badabezizwe naze yeboshalo ukubi inkosi ndule athasithi ngemlando athi kwethu
sengifonelwa abantu bakakhokha bathi ibuye labelisa ngoLwesine mhla 14 uyagcotshwa ngosemthethweni. Kanti ushembe kibusiso ngesonto manazazela. Kwaphela ama-hour ushembe waqala bangiphendula. Nama Nazareth ukuthi mabe ibeka inkosi laphela 5 years. Manje ngakhula mfana salandelana. Kodwa ushembe ukuthi yamoyenza ngemini. Wamfonela wathi Dawidi abuya ngoLwesine. Hayi ngoLwesine hayi umuntu ke yabo nje ukwesithathu nje sihleli ngabafowethu tacticita lemlando. Sahlala sahlela kahle ayisindele ke ukuthi kushawa Lwesine sambi. Hayi bafika hayi kabombo. Mesifika kabombo kanti uma kukhona ama-minutes enziwayo ama-minutes enziwe ukuthi oyosibaba ngiyakumuthi indodana iyangena. Kanti ama-minutes kunezinto ezi-wrong kufanele siyilungise. Wasethi umnyango ngoba isikhathi asisekho manje and sesiya emaholidini sesokuya ngonyaka ozayo. Wathi ngoFebruary 2022 ngomhla 19 wafika umnyango wanginika appointment letter ukuthula inkosi ngokusemthethweni. Ngamandla kaShembe uNyazizulu. Ngayithola kodwa appointment letter. Ngalo nyanga February ngahola nangoMarch ngoApril 4 ubaba ongizalayo wase eyashiya emhlabeni. Wase yashiya emhlabeni. Singamuthi Nazareth ukuthi yonke into yaShembe iplanwa ngizalwa. uShembe yonke into ayenzayo ufike ehleli kudala ukuthi abanye abantu bathini isifani kodwa uShembe uthi mina ngomunye unyaka ngone ukuthi mana ngaphathi ngisalinde incwadi yokufanele ukuthi simthethweni ngalesikhathi ngiyamnikelela ubaba uShembe ngicela ubaba amuphe impilo ende kodwa uShembe wakwazi ukuphisa ubaba until ngize ngithole incwadi mase ubaba yadlula emhlabeni. Nabo uShembe uNkulunkulu maNazareth. Ingakho-ke nami ngayinikela ngami uqobo lwami ngoba nginawo amandla okubonga uShembe. Nazareth uShembe uNkulunkulu. Lokho ngiyakusho futhi ngikusho ngathiwa ngikuphi engihamba khona. Asingabi namahloni uNkulunkulu wethu Nazareth. Mina ngihleli khona uShembe uNkulunkulu. Amandla uSomloyi uthini? Inkinga yethu thina biyesaba uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethu uShembe. Futhi uShembe uNkulunkulu wonke umuntu okhona emhlabeni. Lapha ehleni abelungu amandiya bayaya ehleni. Indaba. uShembe ulandelwa amakhosi maNazareth. Mase kuqhamuka umuntu nje asuShembe umuntu. Thina amakhosi uShembe siyamlandela. Nazareth kwashonela ngikhuluma uShembe sengibande kunenye insizwa azithembuleni umlazi nakhumbula. UShembe uNkulunkulu ngeke. Kunenye insizwa yasemlazi kaJi hlala ku12 hlala ku7 so makhaya nami lo khulile nje ngani kakhulu uthi mse ngikhula wangikhonza lesizwa ke yona ke iqonke imoto shama khadi awutshela manje ibhala ngemuva ukuthi ikhadi awutshela ukuthi
shawe ikhadi lenjani ikhadi bana lento ukuthi ufike la abantu bazi ukuthi uma ufike emshinini noma lekhathi ufake ukuzana ikhadi wena noma esemva kwakho uyakwazi ukuthi ikhali inamba usekile u1 lo 3 lo bakwazi ukwenza leyo leyo usaluhamba sabayikhiphe ngekhadi lelo noma wenza lezo zinto ngijolela imoto kodwa abahlukumeza abantu abamnyama kona ku-wrong phela ngoba kuyisona kodwa abahlukumeza abantu abamnyama athi ndaba ezintsha futhi ngicela unginikise enkosini ngifuna ukuyeka yonke lento engiyenzayo manje ngisekwethu yabe ngibhizi nami athi ngiyacela ndaba ezintsha mfethu lapho ngifonela useCape Town ngikabombo manje ndaba ezintsha mfethu ngiyacela hayi ngivume wasuke eCape Town bahlala naye eMlazi kaJay umsebenzi wakhe safika kaJay kwawu9 ebusuku ikhathi madabeni selefuna ngisho manje la izoqeda 5 hours 6 hours kodwa mfowethu uyazi ufanele siwele sabathini ndabetha kuyaphoqa kwezokuthi lo daba ngitshele lonke lude kakhulu kodwa mina ngingitshele ku5 hours kwabe futhi ngisangesula ngothi nqamqambu ngisho le ndawo lezi ezukhiye wakhuluma indaba ngo9 washaya u5 ekuseni ngesibhaqa fanele sivuke sisabathini futhi kuzasekuseni ngo9 wameqa ndabeza ushembe uNkulunkulu kusho lo muntu edime eManazareth ushembe uNkulunkulu Manazareth alinsizwa before sike lapho nje ngahamba ke ngayelisa enkosini eTheyisi eMekasini mengifike eTheyisi lo mfowethu lo hamba nomngane wakhe eGibengu naye masubo mfowethu uthi masuba yini sambeke emotelo besifika lapha mase mina ngibiza umshumeli umgwaqo ngifuna ukungulele enkosini ngifuna ukuyopheza abafowethu la khona abafuna ukucela ahamba umshumeli khona umgwaqo emebuya yewushembe uNkulunkulu mase ethi umshumeli umgwaqo endabezini uthi baba ngibuzo obala kuhamba nawe futhi bawuze basenzile ukuthi igebengu lezi hayi kwethu shumayela la ngihamba abangani bana abanye lo muntu wasekhaya fanele ukukhuluma into ekuyiyona kushembe ngoba kwakuqambela ushembe manje iqalise sinzima ngalezo hayi uthi ubaba sondela abanikela ke hayi sahamba sagoduka uMarch so manje uzophela ke lokwenza yawangifonela ngathi bese ngichazile ukuthi ngifike ngaJohn bahlangana naye kaJim la waqala indaba ngo9 washaya u5 ekuseni ngesabatha ngabe ushembe uNkulunkulu athi ngilalele ndaba ezitha kwethu ngithe ngihlele endlini nami eCape Town ngakumuntu ongazi uzibona phatha ibhobo ngabotha ngiyahamba emhlabeni la ngase ngibiza umngane wami oyedwa ukuze mengithula ngithule eduze kwakhe ngingabuleli endlini kodwa ngihlala ngedwa nomuzi amfonela umngane wakhe wafika kwa2-4 wafika wahlala naye kancane hayi right aphela ibhobo kwase simile right nje ngapha akazaguli ukuthi lo mfowethu fanele aye kaMlungu ntambama lo mfowethu usethi2-4 wamshiya wahamba wayekhaya naye emthuleke emsebenzini ngo4 o'clock uthi lo mfowethu ndabezitha ngo4 o'clock ngahamba emhlabeni ntambama ngahamba emhlabeni ngashona ngahamba emhlabeni ndabezitha noma ngifonela ukuthi abone ngilele khona kwethu ngilele amathumba khishole ngaphandle amehlo angaphandle
so nje ngigubulundo nje ngokubona imoto ephana ibhithwa ngilele le ndawo kunyama ndaba ezisa mfethu kuthe kwethu ngo-4 ekuseni bengiyise emva kwami nangu Phombela umqalo wendlela uthi mfethu ngithe ngisathuswe loyo nto ngaphambi kwami eqhamuke umuntu lo muntu wabantu abaningi yedwa indiya uyikhalada umuntu omnyama basethi lo muntu ebuza kuPhombela ukuthi nimenze njani umuntu lo kuba unenhliziyo enhle ilo muntu ubuza kuPhombela ukuthi impilo lo muntu aqhubeka aphile noma afi sekulele kuPhombela yonke into nabo uthi ushebe uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini nalesikhathi uPhombela akamphenduli lo muntu wabantu abaningi yedwa kwabe qhamuka unyazi nayiqobo sakhe qhamuka unyazi athi uPhombela unyazi yamazi umuntu lo angizaboma into eyenzakala